Latin America yuka ki nangla chuka ka dang chushu logang ki pardu leshi mangbu nangla jana ki teto yaji che shimbe nesu ki ji shu nguse yubshi. The engagement is enormous. Ngukudi nangla jana ki teto yache yubtang chechir dang rimchwe gyurba do shimshi. Jana ki gyuchik lamjik sebe leshi di gyune zamling yongchab ki nangla chongde chechir dang mangshi zudung ki lewa yaji che shimshi. Sunne toshiba tsui judun chena jana ki Latin America yegabka ki guji suda nyamdu jetu shukchir tanyubshi. Piru yug nala jana ki sudun chebe chuga chenbu di tabu leshika dan chongso jendong chemang chiyubshi. Al ser un concentrador Chuga di zamling ki tusin cheshu tinzo zhuong chetugu yozang lo America ne ishi nala dimdu ki yegu tabushi chagshi. del Asia y la puerta de salida de Sudamérica hacia el Asia. Wenjang ikachuar yuk nala chushu lokan di nyedamtu netu chigen Luis Herere dabu ngagu ki mimang tsola jana ke leshi dida ki mimang tsola penjo ki kepen yungu imbe kelen dida ngosu tungyul yungu mapchi. El proyecto hidroeléctrico iba a ser turístico. Chushu lokan ki leshi di yi yuko toncham tang leshi di nala mimang bu yungu imbe kelen che yojang tenri tsawana chungyo mare. Chilo ni dongi zengni ki nangla leshi di yukdi che de lutuk songba jesu lushu sondun chigen tuje ki nangla serka jingbum duya lazim shi gyube nyokyon chungyopche. Wenjan jana ki shungir sangyu lagang ki jodun che na jana ki shungsib legung ki cho suma shi ki dakche chebe je la leshi di la kyun meba deshu che yore che juguyopche. Latin America nala jana ki leshi di tala gogen di tabu shi teber dome ki zamling ki nala penjo tupshu cheshu anglim niba jana ki Latin America yuka ki nala leshi zudun ki deduk shuk chiridon shibshi. Tela gyumze mawu shigyang yubshi. As part of its economic expansion and Jana ki penjo yagye cheshimbe chashe su jana ki mimbol tungyur chigdan changjun shil hasam yuba dinzu che do ngoso dang saje tungyen ki kogu chenbu yotri. Teta cho song chongra dang chule lakze ki tungyen ya chenbu kogu yotri. Tishin jana la donum ki kogu chenbu yuba tang jana ki kuryu chule lakze ki che do pechu cheshimbe terse lithium tabu Latin America yuka ngagu ki nala tungung chenbu yubchi. Zamling ki lithium tinze ki tungung jaji tuju rabje laksam shi Chile dang Bolivia, Argentina che ki chashe saguka ki nala yubar ten jana ki shungir kile ka dan temin shen ka ki ledun jaji jeshin yugyang Amerika tibe nupchuba yuka ki gerda sozong lagang ka dan nyamdu ledun sungde chi gyu si chu tida ki tela shugyen tesam chung mapchi. Nyamshiba tsu yodun chana Amerika Latin America ngaku dini nyuche minse na zong dang yuchube gangi chibe ngaku shikla ngunzi chigi yogyang yana ki Latin America di kogab ki ngaku shikdu tonggu yopshi. They don't want to be seen as Kongzue ganyok yungkong shiki tongzue dila dome chigi yo mare. Kongzue kogab ki yungkong shikdu ngunzi todab chigi yo zang Amerika rangi tongzue dila gyurwa tangba yina nganzula keben yungkushi. Nyamshiba tsuyo jodon tu te gyumzen zobu teni Latin America yekab tedani chongzhen dang chinzhen deshin jana la agur tonggyur mangbo ngupyo yobar ten ngagu di yekab ka ki nupcho ki mangzo yekab ka ki dazu le dokcho su jana ki zamling ka tola dazu di chola dosibshi nezu di pabyu danyen doshuga nobusampe hin.